Amahoro y'Imana abane namwe mwese tubana hano kuri YouTube channel yacu Aloys 250 cyane cyane ubwo mbavuga wowe wamaze gukora subscribe ariko nshishikariza nawe utarakora subscribe kugira ngo udushyigikire ukore subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kabisa. Turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2025 kabisa. Turi mu mahoro uyu munsi, niyo ntero nayo gahunda nayo nyikirizo. Tugiye kwakira ekipe ya Benin kabisa. Ekipe y'Igihugu Amavubi igiye gukina na Benin. Mbibutsa ko turi gushaka qualification z'igikombe cy'isi kabisa. Turi gushaka tike zatugeza mu gikombe cy'isi. We rero ngiye kukwereka uko wagura amatike. Wowe ushaka kugura tike ariko abareyo bishyuriwe amatike 7,000. Nagira ngo nkubwire wowe niba ushaka gufata tike nta tike ufite, icyo usabwa no kuzinduka kugira ngo uze kwinjirira kwa ayo matike kabisa. Kora subscribe rero kugira tuze gukomeza tukugezaho update n'ibindi biganiro.